Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba Syiralun. Dalam videonya kalun pegot video lom. Nak lu video. Karena katanya ka viral becut. Viral pih, viral cacian ngon makian yang katanya yang lu rasakan. Dan be ni kira lidro nu ban ka viral lu nyu ka bangga. Karena enggak lidro nu lagi artis ingin viral inginnya ingin. Tapi dengan hati lu nyu mubacut hana pelengan di lu. Mubacut hana pele viral bak manusia zalim. Dan viralnya ke kon kagotat viralnya. Viral cacian makian dumpuna bak bangsa mulia bangsa gedenya Aceh. Yang na cerong-cerong situ mana. Ba magop, bayagop, ini itulah. Pihana pegara lun pumah Bandung ke Cedera lun. Bapin hina, bapin hijah nu hujah kedua uling si lun barangka banjir nu pegah. Alhamdulillah. Dengan lapang dada lun pumah bangsa mulia ba Bandung. Yang kaluh caci maki atas lun. Jadi dalam videonya lun pegah dan bek ne peki le urung do ne lun ka gemetar ka temakut kurung do ne. Lun kejit jawab segala macam barangka banjir ne pegah. Tapi dalam videonya lun kena jawab apa yang ingin ne temanyong. Sampaikan laju-laju bubagah-bagah nak jit lun jawab pertanyaannya. Pertanyaan urung do ne ba Bandung. Tapi saboh pertanyaan lun, saboh sagai-sagai, saboh tok-tok hana lebih. Niu jawab siat pertanyaan lun ba Abu Mudi Mesra yang kalu. Gepe haba fitnah, haba karang kata ba media nijak tanyung siat dengan berkarna Allah. Nijak tanyung siat Cedera Dua. Bek yon untuk nijak temanyong nijak bak gure. Nijak temanyong karena bek sampo gure di pumalele anak murid. Jadi jak tanyong siat. Ba video-videonyo pelumah siat bak gure. Nu pedih siat bak gure, nu telung pedih. Dan menyopulelom. Jaitat bukti yang pelelun pedih Cedera Dua. Kiban ke pubruk lun, kiban ke tuduh lun. Jaitat fotokopi status lun yang dikopi le kafe di pelemah bak lun. Lempah jai. Tapi hana lun pegah berkon. Mungkin dalam videonya akan lun pegah bacut. Demi kebacut. Bacut akan lun pegah shit. Dan padumdro yang melempok lun. Padumdro yang interview lun. Dan pepe bukti yang dipedih bak lun. Dan bahkan na nomor KTP awaknya bak lun. Kon nomor KTP, nomor telefon. Salah lun tanya. Nombor telefon na bak lun. Yang interview lun. Na lembui telefon kafe. Yang gutuskan Libang Mudi Mesra. Leseh. Tenan kaji keseh lewitnya. Tamah syeh syuh. Tamah syuh betul-betul. Dia keseh syuh. Syeh. Syeh syuh. Syeh pukul mo. Tanggung jawab hana becut. Soalan negai bacut dari lun. Bacut tok-tok yang kena bah fitnah. Bah pih fitnahnya menyebarkan seluruh Aceh. Tapi secret kata segai. Secret kata dari video Abu Mudi Mesra untuk dipertanggungjawabkan. Apa yang kena gebah fitnah Cedera Dua. Nutu mulih buka-got bek ni ada menak. Hana guna dia ada menak. Pudah ada menak dia babanan unsi. Hana got. Hana got. Ilon dengan karena Allah menyana telefon dengan secara got nak pegah apa? Ban Bandung urang drone lon jawab telefon. Lon jawab telefon urang drone. Kon